let's practice these. Let's introduce you to who is. Ko wai, as in, ko wai te pāpā. Who is the father? Ko Rāpata te pāpā. Ko wai te māmā. Ko mātiria te māma. Here's the next question. Ko wai te mātāmua. Who is the firstborn child? And, kei te mōhio koutou, you know, ko uenuku te mātāmua. Uenuku is the firstborn child. Ko wai te tamāhine. Who is the daughter? And the daughter is hinerangi. Ko hinerangi te tamāhine. Now, ka hoki mai tātou ki tēnei pātai, ko wai te koroua. Who is the koroua? And of course, ko te koroua, ko tōna ingoa, ko Nehemia. Ka pai, ne? So when you're doing this, just think about your own whānau, because we're going to do a little exercise shortly, where I'm going to teach you how to introduce yourself in Māori and how to introduce your own whakapapa, your own genealogy.